Abusuyensa na wase na yam wakwa biem emra GH report so na that the Lumba wo faase baako ababonten ababekasa eye Nana Kwadwo Achampem na abrante ne ba media no so ebekasa ye no na o chem say eye before say ebe that Lumba eye no na yenyire nim say abusuapani to park asem no hyase no na ase woni ye maame akoso asewa eye baako esan say na onu ejidi se maame akoso se wa pe ene ye da Lumba yere na odo broni ni de ene abusuapani to park odo ankasa be ka se maame no won hyeda enim na na se odo broni no won hyeda enim no na abusuafo no so no enhyeda enim no bia saa enti na akoye se maame akoso se wa ene obia enim no now according to Lumba wo faase wo kiremu a wo se bibia sesan adwena na abusua no including abusuapani ewo edefa odobroni ho no esesan wo abra before say eye ne beba so no omkodi jollof bi ani nuane bi ewo Lumba fie ho na meeting bi ekoso eho na enema edane ye na ensem ne de Nana Achampem akasa pa na abusua ye ba betie ensem a Nana Achampem ede abetodwa efa ekwanya enema fa so esesan ye proud to Lumba eye no ensemo kan yenko ni ekotimra ana mekọ ensuta tobo allegation na wo ye no obi busa se hwan na ekasa no nipa a okasa ye Lumba offer asefo ni bi wo mu a omuwo muna mu wo nsuta no meboa ya na wo nsuta no wonu ni nipa a Lumba wu ye okowura fie o first na wo ma account di okohunu ye emra na Lumba wu Lumba cars na omudi ye nsuo no wokoye ya twe cars ni nyina ma bi di nkomo se papa ewu sesie na asemasi asesa cars nyina frifia woka oma account eniema bia ya ti dada ene de ye ntiye enyina na oma no ni dini ye Nana Kwadwo Achampem ana anya sa na yefro se Kwadwo Achampem sa na yefro ana oma sa account no nti se afa no oba beduru a ye ni Lumba ofasefo ni bi na me makate no kura dada yankasa anya business bia na ode ba Kwadwo yasima yebusa ne se wo si yadi emu ne flowers ne besisi ode wan besisi ho na de asem ne bae ede ba asem na ede bae ede di asem ne bae sa o mo akoya duane ni firi ba bi na de aba nti wuntimi ne hu ade kura wa duane ni na omuди wie ya no na omudi wie ya no unu se wo fa suban bi asesa ana afosinum suban bi asesa na se wo se ho na de asem na de bae amanfo party sa aduane ne de yakoya ba wadi awie enti awa na de changes ne bae no ade na me be kansa mo no yetie awa na de changes ne ba mo de munya abotre yo enti ade che Tuesday no ade che wona yi no ukwada no ana omo ba ya na omo ne ketwa no kwose dem na ketwa de ahen na yere ketwa no na wo na meba Kwadwo sa sister no wo fra no se wo ya yere wo gitum so wo ya yere be da sa me bi da me nyini tum so wo ya yere because me ni pa me ni no ebi ana aye no kura omo nim sa me mabi me aye no omo no me wo fam kura nim sa da me life ten no me ya justice nti aye no kura man ko bi anti se wo fra ne yere no na cha se waje atomo ane oboni wo pekura memoni din na ka se bi ababaawa no ne mfa nka asem no ane wo dwene ho sai okay awa wo mu titi bi ara na jamu ne ababaawa no ko se dem hwan to hwan na ne ababaawa hwan na ne ababaawa no ko se dem abusu afani Wallace Ebenezer ana na wahini bi so wo ho wahini bi asese ababaawa no se di busia ne osayo wahini bi ka ho ana amana ne ko se dem to ya se ne ya wo sa wahini ba ku bi so firi ya o ya fra na mama hene wonu ya se wo so ya ko a na busia pani aka cha se won tena se wonu wo firi ya busia mu no wamu yandi ti me wa fa ba ko kra o ya fra na yima ya fra na wo redu
One could say Ebenezer. To say Ebenezer not to be Pia said there were Liliana. I will to crowd already know our friend. Ebenezer. We are so woke Ebenezer say we are Kola. Until one day man can say you did not what you done here. You did not what you done here. No fire say you may meet you, Kumasi. And your first meeting. Yakwaya na woka se mano opese one we mu kasa na confusion bi abo mo tem na me ka kire me wo fa se wo fa mani mi onu no from mo trase because pani mi de ni se ya no ho ade ama ya nkola ne nyina ye ni ta pani mi do ye yire enti se wo no mo be trase na bibi wo kura no aketo an wo ba se e ba maame what me my yere aho ana we sole ye Ebenezer sole ya ani me na na mo mpanimfo bi se na me wo fa na diska na ama wo mo sese yo adenti na me kasa ana am se sa mo to mo ba mo ma eba me ma ni dibi ye o mo aya na mo abesu a kire ye yifo no me ma no ada me kasa na ni wuro me kasa o ma ni wuro ti ya na ka cha o se sa na te da o munya o pantrase no ne ma no entrance ko pani o ti min kan ta so be pani no enu ati e ho na me wo fe ba ka kire se wono wo soma Ebenezer se Ebenezer ko wiwem o ko wiwem no o ba e no wo se ya wale o no asimasi enti Ebenezer na kohwehwe mu se yaware oba na Ebenezer na kohwem Ebenezer na di problem aba nyina Ebenezer na kolesa mankwa o mo na ya so o mo se mebua na so o mo djuma tinya me koto snap me de abeg me bo mo dia ku o mo me sama ka kire o mo me se papa sin from last week this week one from me na be ko radio station won ya ko head ebesi we ya me say e wo life wo go say me bia o mo be frapra busu afo no be frapra ba me mfa obi afo aho Ebenezer ana so abusu apani say wasuma Ebenezer say Ebenezer ko wiwem o ko wiwem o ba ya wo so o ba na ya wale no o ko hwem wo hin e wo hin busa mudada busa enti nature say oba na yaware ni nyina na ye Ebenezer ne ekorinsa mankwa na hihye sa adwuma no wo hu wo mo na hihye sa adwuma so wo se meboa wo mo po mo mla no mo minim say da Ebenezer wo ti oba friend o friend me can play say ye ka me friend ayi ye no wo se oba me wo busa ba de ka kire me pray say wo no wo sma no say won ko he say on ko busa he say yawale no oba ye no wo se yawale no to one also yawale dibi problem ni nyina amabusi anani mu begu ase nyina afiri saadi we enam se me wo fa mo no mo di me wo fa mo panifo no mo ntimi nka de me wo fa ne beka bia no mo di abusa pani beka bia no mo di na chi so even so o gre mo a wo se ya court ho no ya court ma pimpo ma wo kuma se last court na ya ko ya ansa na omu bebu asem no so what say ya se obi ni obi akwa odo gane me na me boy na ni so asema si ni abe man me na me boy na ni so wo court wo say de fight bia ba court wo bi hwi obi ani so ya wo a aya me sama me person wo mo pa no mo se wo mo ya mema na ze kolesa man kwa de o de o ti radio so kika no wano Asia so ayi wono ta ayi wono boys no mo di na che o wini abani na ya meme nkola e wa sound so go by my head and my head na me se koleza mankwa ye bet the one you be so o person wo mu se bibi take crown e take crown ya ye bet tete kekra ni tete na dia ina ya kekra na tie tobo dia ina ya kekra na dia ina ya tete so wo mo tata me yire no eti se ta fe na ye boys no afa ni ya Ghana de ho
Pese so omo pese omo gu ma me na ni mu ase ye yire na ni mu ase nti ate na se ye so ye ganaze ye ho sadiki kraw ye be dikika Hey! Asew na ye kase o. ana ye be ba Na obi beka se Obi beka se asem wadi akura de atwam lumba yesie na wie afa ade ntina sesei achampem kokko apaya usi agi kekra bagite ade ba akura sesei wo fa yesie no wantman kuntokwa wantman anyahwe sesei ususu ani abre se agi kekra wo fa kas ya wi ade kokko wantman ka hwe sesei ade asem ni sa wano no asema sini nua be ma ne kwa ka kire e kwa jan ba bi se radio station omo de be ma me ne dia ji se moja matini nyina o se moja be gu dia na moja be gu omo side na nsa na ba ye side na ana kwajo tobo Kojo se asem we de nka atwa na de na sese ase waso asori apesa osu jagu asem adi patronic ayiguma asem basa sa kukuru na nya ya kika su nya ya di nti wo mu ya o ma jo se no wa fa mu fi se abusian be ma biani wa mu no amu de ebe na sa ne me wo fa ayi no abusia pa na agre wo mu tiri mu no o sa abusian be ma biani eti aya na ma na ka o enya hwe ni ejai ba se se de kika na nya ya kukuru nsu nyai enti dia na abaye ya be ana bia do to kwa na kra be ba ya me ma me kube no om ko tu ye no hey we akotu wan kube me ma me adua kube awo hen adua kube ya kwa no ne akotewe ya so wo kwa ya wo se gold stasie no ma ko bu kube no me wo fa na fra me ka kire me mfa ma ni ko he eti ba ya ma jo se Saturday we ana me ko ensuta tobo allegation na wo ye no obi busa se hwan na ekasa no nipa a wakasa ye lumba offer asefo ni bi wo mu a omuwo mu na mu wo nsuta no meboa ya ne wo nsuta no onu ni nipa a lumba wu ye okowura fie of first na oma account di okohunu ye emra na lumba wu lumba cars na omudi ye nsuo no wokoye ya twe cars ni nyina ma bi di nkomo se papa ewu sesie na asemasi asisa cars nyina frifia woka oma account eniema bia yati dada ene de yantiye enyina na oma no ni dini ye na Kojo achempem ana anya sa na yefro se Kojo achempem sa na yefro ana oma sa account no nti se afa no oba beduru a ye ni lumba ofa asifo ni bi na me hwehwe mama China baba akonso so yefro ne se nana afia kobi na me de nana afia kobi nso beba na me na ba be di nkomo wa bra Kojo unim nana afia kobi no one day trouble some part abusuanti nana na wote se wo kasa no na che se ohwe aduane no enem timi ekoso ewo aduane ni die mu na wotim se aduane na nkasa no ohwe a enem timi ekeka enem bom ewo ase ho ma che se ekogu to park ene abusuafo na aka na yem no na se ade na dane season na dane ohia na dane che se enem timi dane ye ma decision making no go in favor of baby na eni kwai se eko nti pensem a nana achampem a woye lumba wo faase wo dia betodwa na wo chemudi a ene wuwura nkura o insuta eye omukuro ekwo kuro na wo ho no abusua wo se enema ekoso ho pa ye besere obaso anu like video no ache wadwene e comment section wo edi amaye